Hari abantu bamwe na bamwe muri twe bakunda kwibaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'igikombe cy'isi. Urugero twavuga nk'ikibazo kibaza ngo igikombe cy'isi cyatangiye ryari? Ese cyatangiriye mu kihe gihugu? Ni iyihe mikino yahuje amakipe mbere iki gikombe gitangira gukina? Ibyo ni byo ngira ngo tugarukeho muri iki kiganiro. Umukino wa mbere wabaye muri iki gikombe wabaye ku itariki 16 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Icyo gihe habaye imikino ibiri harimo uwahuzaga Ubufaransa na Mexique. Uyu mukino ukaba wararangiye Ubufaransa butsinze ibitego 4-1 cya Mexique. Hakaba n'undi wahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ububiligi. Uyu ukaba wararangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsinze ibitego 3-0 bw'Ububiligi. Ikintu gitangaje, umusifuzi wasifuye uyu mukino yari yambaye ikositimu ndetse n'inkweto za congo nk'umuntu ugiye kubwiriza. Igikombe cya mbere cy'isi, ubwo ndavuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, cyatwawe na Uruguay ari nayo yari yakiriye iki gikombe. Gusa muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku gikombe cy'isi cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Iki gikombe kizaba gitandukanye n'ibisanzwe biba, dore ko kizakira ibihugu 48 nyuma y'uko cyakiraga ibihugu 32 byonyine. Muri ibi bihugu 48 hazaba harimo ibihugu 10 biturutse ku mugabane wa Afurika. Iki gikombe kikaba kizabera mu bihugu bitatu, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Iki kiganiro tugiye kureba ibihugu 5 bifite amahirwe kurusha ibindi yo gutwara iki gikombe. Turahera ku mwanya wa 5 tumanuka ku wa mbere. Rero wowe uri kureba iki kiganiro ndagusaba kukireba ukakirangiza kugira ngo wimare amatsiko kandi uve hano umenye igihugu twashyize ku mwanya wa mbere. Iyi ni Panda Media, icyo ngusaba muri aka kanya gusa no gukanda subscribe ubundi tugakomeza. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Portugal. Iyo bavuga Portugal abantu benshi bahita batekereza Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo yakoze ibintu byinshi ku buryo hari n'abantu batekereza ko Portugal yabayeho nyuma ya Ronaldo gusa. Abafana ba Ronaldo bo bavuga ko niyo azaba afite imyaka 65 azakomeza gukina football kandi agakina igikombe cy'isi. Si ibyo gusa rero byatumye Portugal iza ku mwanya wa 5, ahubwo Portugal ni ikipe yuzuye kandi ifite abakinnyi bakomeye cyane, harimo nk'uwitwa Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, João Neves, Ruben Dias ndetse n'abandi benshi. Ni ikipe ifite ubuhanga, experience n'abakinnyi bakina ku rwego rwo hejuru. Ikibazo gusa nuko Portugal rimwe na rimwe ikina neza cyane hanyuma igaterwa penalty, abafana bagahita bavuga ngo refa yari amaze kurya amafaranga ya ruswa. Weakness za Portugal nazo ni izi zikurikira. Portugal ifite ikibazo cyo kudahora ku isonga. Hari igihe bakina nka Champions, ejo bagakina nk'ikipe yahuye bwa mbere kuri WhatsApp group. Ariko reka dufate umwanzuro. Abakinnyi ba Portugal nibahuza impano bafite ushobora gukora amateka ndetse bikaba byabaviramo no gutwara igikombe cy'isi cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Brazil. Brazil ni cyo gihugu cyonyine cyabashije gutwara ibikombe by'isi inshuro 5. Iyo havuzwe ku bijyanye n'umupira w'amaguru, Brazil ifite reservation y'imbere. Abanya-Brazil bakunda football ku rwego rutangaje. Iyo batsinzwe igihugu cyose gisa nk'icyabuze internet. Iki ni igihugu gifite abakinnyi bakomeye barimo nka Vinicius Junior ukina muri Real Madrid, Rafinha ukina muri Barcelona, Rodrigo, Endrick ndetse n'abandi benshi bafite impano zidasanzwe. Brazil kandi akaba ari igihugu kigifite abakinnyi bakiri bato, ariko ikibazo cya Brazil ni kimwe: defense. Hari igihe attack yabo iba imeze nka PlayStation, defense yo imeze nk'abantu bibagiwe password ya wifi. Ariko Brazil ibonye balance hagati ya attack na defense ishobora kugera ku gutwara igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 3 turasanga ikipe y'igihugu ya Argentine. Kugeza kuri ubu Argentine imaze kwibikaho ibikombe by'isi bigera kuri 3. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo bakoze amateka maze Lionel Messi agera ku nzozi ze. Uyu Lionel Messi yari yarifuje gutwara ibikombe by'isi imyaka myinshi yari ishize, ariko byaranze. Muri uyu mwaka rero niho yabonye amahirwe yo gukoresha kugira ngo agere ku nzozi ze, kandi ntiyayapfushije ubusa kuko byarangiye acyegukanye. Ubu bantu bavugaga ko Messi nta gikombe cy'isi yari afite, ubu noneho bavuze icyo bavuga. Argentine ifite winning mentality, ikagira abakinnyi bakomeye nka Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez ndetse n'abandi benshi. Abakinnyi ba Argentine ni abakinnyi bahorana icyizere kidasanzwe, ariko bakaba bafite ikibazo cyo kuba bakuze cyane. Iyo kamera ibafashe mu kibuga bari kwigendera gahoro, abafana batangira kuvuga ngo bari kuzigama batiri. Ikipe ya Argentine rero iramutse yitwaye neza igakoresha impano ifite neza, ishobora kongera gukora amateka igatwara ikindi gikombe cyikurikiranya n'icy'ubushize yatwaye. Ku mwanya wa 2 turasanga ikipe ya Espagne. Iki gihugu cya Espagne giherutse gutwara igikombe cya Euro 2024 kandi cyari cyerekanye football nziza cyane, kandi ifite n'abakinnyi bari kuzamuka bakiri bato
harimo nka Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nicolas Williams ndetse n'abandi benshi cyane. Iyi generasiyo ya Espagne irihuta, ifite tekinike kandi ikina football ituma abakinnyi biruka nyuma y'umupira iminota 90 yose. Espagne ikaba yibitseho igikombe cy'isi kimwe yatwaye mu mwaka wa 2010, ariko ikoze neza uyu mwaka igateranya impano ifite, abakinnyi bayo bagakora neza, bashobora no kuba bakegukana igikombe cy'isi cya 2026. Ikibazo mbaza, ese urumva ku mwanya wa mbere hari buze iki gihugu? Andika muri comment, ukande subscribe to sharing iki kiganiro abantu waba uzi bagikenera. Ku mwanya wa mbere haraza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubufaransa ni imwe mu makipe ateye ubwoba cyane hano ku isi. Ubufaransa bufite abakinnyi bakomeye nka Kylian Mbappé, William Saliba, Ousmane Dembélé ndetse n'abandi benshi. Kylian Mbappé afite umuvuduko udasanzwe ku buryo bamwe mu badefanseri bahura nawe bakamera nk'abari gukina muri slow motion. Ubufaransa bufite abakinnyi benshi ku buryo bamwe babashyira ku mwanya w'abasimbura kandi bashobora kuba basitataza mu bindi bihugu. Ubufaransa kandi bukaba bwarageze kuri finali y'igikombe gishize cya 2022 aho bwakinnye na Argentine, ariko bikarangira Argentine icyegukanye. Kugeza ubu Ubufaransa bumaze kwibikaho ibikombe by'isi bibiri, harimo icyo bwatwaye mu 1998 ndetse n'ikindi bwatwaye mu mwaka wa 2018. Ariko ikibazo cy'Abafaransa rimwe na rimwe bakina birara, bagakina nk'abamaze gutwara igikombe mbere y'umukino. Ibi ni byo bihugu bitanu twari twabateguriye. Nimba ukunze iki kiganiro ndagusaba gukanda like, ugakanda subscribe ndetse ukagisharinga abandi bantu bagikeneye.